So sekarang kita berada di mana sih? Kita berada di mana? Brickfield. Aziz rasa Aziz tak jumpa jodoh dia. This is my jodoh, bro. Okay guys, sekarang kita dekat apa ni? Okay guys, sekarang kita dekat Bugis Mahavihara. Kita tengok sendirinya Mahavihara. Okay, So, jom. Bugis Mahavihara, gate 1 dia buka Isnin sampai Ahad pukul 6 pagi sampai 10 malam. Tak silap aku pun gigi tak? Apa filosofi bunga ni? Mahavihara. Mahayana Buddhism dia lebih merangkum, maksudnya selain daripada kepercayaan kepada falsafah Buddha, falsafah kehidupan dan kerohanian Buddha, Mahayana Buddhism ni dia terima juga aliran ataupun kepercayaan lain. Contohnya macam tadi kita tengok dekat tokong Cina tu, dia ada 3 ajaran kan, termasuk Buddhism. Jadi sekali dengan Buddhism tu Cina, dia masukkan sekali Taoism, dewa-dewi Cina. Dalam Theravada Buddhism yang ni, Theravada Buddhism, dia tak boleh masukkan yang lain. Tak boleh masukkan dewa-dewa Cina tu, tak boleh. Buddha hanya Buddha, tak boleh campur yang lain. Okey, jadi ini beza dia antara Mahayana Buddhism yang kebanyakannya Chinese Buddhist yang Mahayana. Yang Theravada ni lebih India, Sri Lanka, Thailand, Kamboja, Vietnam. Dia lebih kepada Theravada pure Buddhism. Bangunan Central Foods yang dibuat daripada IBS lah. Dia punya bangunan ni dibuat hilang dulu dan dibawa ke sini dan dipasang. Wow. What do you have in store? One life away we can't explore, but I don't wanna get in the way no more, cause it's the type of feeling you can't ignore. I'm ready to break down the door, settle the score, I can't let you go. I miss a smile on your face, you know that I love the chase. You told me once that I was crazy, I said baby girl I know, but I can't let you go away, so don't you